Biz деген енді StickWar кодын үшінші частын ойнайтын боламыз. Қазір енді біз 11 оннан енді 15-ке ойнайтын боламыз. Сіздер аямай тіркеліп лайк басыңыздар. Келесі видеоны 200 лайк жинапсаңыздар, сол кезде күніге видео түсіретін боламын. Сіздердің қолдауларыңызға қарай видео түсіретін боламын. Міне. Қазір нөтіш 11-де тұр. Кеттік ал. Біздің әскерді білесіздер. Міне. Қазір осылай атакаға кіретін боламыз. Біз атакаға кіретін боламыз. Yine 35 uygulamamız. Tamam kuzu. Atak atası oyunda siyah kuzu. Kırmızı. Hadi. Tak kuşlar bunu. Ağaçlarının geri Six. Biz üçüncü kupon 93 gelmiş görgülerimizi. Arkadaşlar bilmesin sahtesi. Aydan çok я столько ходит. Aldı. Sonra anlatayım. Ödülü bir süre açıyorum. Ayrıca aldım da bir çaktırırsa. Önce tutmayalım. Kazanırız atakadan. Aladım dostum. Şimdi pastasını kıralım.
Кетті. Hemen alın gidelim dostlar. Attack! Ucundan oradan çıktı. Gideyim kullanıyorum. Damla tıklamasın. Так. Biz de уже okumuz zaten. Birlikte basket. Sadakşında aşağıya. Все уже походу шаншоя. Здесь sadakşına статтыр. Dostlar. Tamamdır. Sadaklar isteyemem söyleyecek. Dostlar, bunu şunu isteyeyim. Başlamışlar. Sınıflarda kesinlikle ilgisi var. Teşekkür dostlar. Biz akşam bulundu. Güzel bir Görüşürüz.
Arkadaşlar. Uzasken isteyemeyiz. İster. Archidons, fire! Nasıl kalama kalmayla arkadaşlar. Aynı şekilde. Evet. İyi bir iskeletim var. Archidons, fire! Archidons, fire! Çok atlasak atlayalım. Отож, був next десь. Sizden bu videosu tағы 100 просмотр жинап, лайктарыңызды бассаңыздар тағы да шығарамын. И сіздермен болған Майнкрафттан қош сау болыңыздар, келесі кездескенше.